ngumba usitu. Nina chengi museisia twende na kilungu kitu cha ngumba usitu na ndio tondungu ya kana kwa kula kwa dhimeni kula kunenga nae na viki ya utambo cha kwako kwaku duketi kile mutui waku siana siake siko menanza kana kwa kuluke umu uinundia chavati kana mikate musi kwaku muno vidani ya sikuku viki ya kutedia alama tetona na kila vinda yonde tedia alama tetona nundu ni woduma kana ni wewe olangai onenge tendaya ila watambo cha kwako watetesya kana katetona kana ndiwa kana kiveti ndiwa ngai ni wewe amoyo na katana na ndio ndina kilungu changu mba usitu twendeye na kutitia ngoya ku wende na utambo cha kwako tetesya mundu wandu twende na kuidukisya ngewa ya Carol Mwelu kuma Kibwezi. Naende Carol nisi kana wewe unaweto yuluwa YouTube channel ya kudhoa wetela paulo. Niki utamanda isitwa ingia love, true love, sijui true nini, watumie true kindness. Niwe see for me true kindness ni yani kunengane kwa uo pateki ndo kwenda. Niwe see channel chako nendo bunde si hando. Yeah. Nondo yu niwe see netse kibela. Na ndia kwata na yendi kwicha ndikwicha kibela cha yani ndisi ya sana but ando maitu mama ne ti lazima nithe ndiye ndakibela nikenda wenengane aye nene utethia ta mundu we na ebinde yo onde ndiambia ndiye ta kibela na noko neta kibela na ngama lakini wethe nethia kibela ni ndi muno takunengane takutethia na kutethia kuyu niwa yani niwa ngoya kwendima nondo kila wiyono kana komani ni wa mukang ngawa mitua nganu ngawa misele ngawa mauta ngatembe ngakomana nando na mama ka make wa mwe kumbona na mundu aseke wa mwe no kwithwa ndi na mwe abeke ndongwenda na munenga na mwenga ina mwathime yu kiuni chokni gwa kimbe kanisa so ni yani ni ngoya kwa mbene kiuni tachonga iwa bangite nika nandi kumete anawoka nenga kamutuka mako konilea funding yuma aba kana mbeza sia kukunda maundwa siuma aba nundo na kwano nisiende ngautabia useka muno o you channel kinambia ndia isa kwambia kumanda funding o kilanga yu nengete ni thana maloli ni biashara sia kwa Mombasa ni thana maloli na nini bangite nga yu kwanza ni gwa moyo ando maka chipin ona kuka chipin pe friend wako nambie ningutumia bando itano sianganuka nengane nigwa moyo ibinda ya pawe tene be ando mani fandie kidogo nongwe soko tabia lakini right now na channel ki diane wasilingi mu ona kuma bando nimye na musee wakwa ungi sana wona undu nende akatuma ni relatives ma musee wakwa maanti make German makandu me okendo lakini ningu hope otwende uandu me okimana tene wandu okimanie ni manike ona government yelikendini nondo nyewane ngamutua ngautwa ona wambia andu asumase mwa santi siombua wambe to asiombua mase siombua to akwata mutu wako nondo wanenga nagwendie sako ya we naende andu mamuthemba waku kana mundu ae andu ala meka mundu wa muthemba sunundu na nini so far unisele dadimoli kuma yata naende nako ni chauki mundu su yani etha mundu wa kawaida what it takes kwitha wina ngoisu ya kunengane ukethota nengane kila ni amini yanye ukethota nengane kila kinini minacho ona ngayo konenga milioni ndo nengane na tukae mobundi sia niwe si siana situ sia emoma na kunengane uyu siana hizi akwasibanga ya moibundisia paike ndo kethokuta mundu mutonu na kuyumbia sindu na niwe na twina mathina maitu ona kenyeno thina uemeye andu kwitha itomo kama grid itomo ne kendo kethokuna ni yananga nundu ethenye mwelu ni ngwenda nithe na sindu cionthe na newa project nendo ya ni nyoka no nambesa bandu siandu manza na newa ethe ni boka NGO kuma muingo nenda nitwa makali manene na ni nyoka kuni choke tumini na keka nitubunde seithie na siana situ kunengane omonde nenda kunenga challenge na ndinenga on the way na mo challenge omonde endoka make sure Christmas yenu obuto ine kwenu ni wa mutu anga nu na sukali na mauta
na jia wa muko uende unenga o una ti lazima ende nacio munenga ukewa pe kindu kisungweto adrenaline ilona ukewa muyonge na andu asema kaga moyo wa thamia kwa God so tia ni mundu te wa kawaida ni kindu chako wibundisia na wibundisia la nini nikenda withe miaka yukite 10 ai mundu yuba kwa atuima kwa wona maibitanga ba maiko mananza nivo na pe Mother Teresa o madam Mother Teresa wa Catholic aisio kedota feed nation feed ya umundu umwe o umwe ndukenda nengata mwelu wa amana o umwe ukasi akila kwa chabe mundu anywe chaine sieto yako na uona maisha mavenduka. Wow, pia ndo mateke advantage kuka kula kwi mwelu mateo deserve kupata utejo kula mindo ndokoni bayambile lakini ndo mateke ando ile ni kawaida binadamu ni kawaida lakini uisisi ondo no ese yutayu no nengo ka story no sieneka na tumanie na ase ni mandewe siana 60 ndiwa pure ite inya kana toto nidi ona the na inya toto nidi na nomba niwa siana na nauma jama noka na nabika necha metho nona siana ni simanya githa nona imosi to bondini na wendo meki ndeto munuko Biblia siani wa dima na niwo adima na sendia mundu myakana kayaka na sia tuandikiwe list siana isio nde na list yo siandikitwe total orphans na naye ivetina meanye uniboya ngai ula wambumbie list yeno siana isi andikwa ni ndiwa toto kala katendiwa ngai akatwikithie ndiwa ni kwithwa ni tukengiwe moke lio moka macha maji mambia mamwelu no thina lakini na meani sawa tuandike ndiwa ne nywe the mwena thina tu kuneba kando tutethanie mala mabundisie fundisia mundu kana woka ba in the name of inyakwa nukuya kana ethe akwa nukuya oingenga nini tono kunenga maana 5 no ibiko ke thiakwa not because mwelu ni muthuku but ni kwitha munuko wanena wa thamia wasia inyakwa ni mwau na inyaku ngai amuke kwa chathi mondani tuvundirani siana situ kunena the truth na kaboko ko kambia nengo maana na ndukangenge ndukabitu kobu bia mwana niona thina wa slingi maana ile kana 5 ngunenge clean heart lakini ndukongele udubungu madembe nondo isuni sio siendo yusio to tongeti ukethia ona ni a mundu nduka wewa siana situ yuka kulia kimwana ba sokoni weba kabia ende na kabiashara kanini wimukulia weba badala kweni ba yani wako kana ni ba biasharani aikuwa ni ba iviani na when we say via market so ni wakasi your own business tayari wasa nevi so weteleta ba umekena nevi ana kene kwata yume maikambila kwa sievia makasi yani bawe yani na wakulwe wende hata ase tusongete na mbe dukase no tunasukuma mkokoteni hiyo sukuma kanange mianze nese yaye na inde uyo nambia autonu nese kana ni wajaribie kulika ndeni wa uteti ni chao kinatumie weka no see ukeka kindu ukona chaemela no keko engike kaemela maybe ngainda bangite kano undu nasi asi athina mabinda isianga maybe kiabikite na maybe chabika kalika but nasi no ni tata onye mwene nondo nyene munuka musewa umandhi andu makwa ini sikumanda na oniendelea ni bangite ku extend channel kicha kwa cha true kindness kibikio kwata andu ma fund with the nyenga and say andu mosio tetita kumandi wa mbesa that is wrong uenda udibaya mbe ukamandi andu mako isi niyo point ya kuma ba utuke mu MCA udima kwenu ukatetea andu mako no kama mandi cannot wike MP udi national government wende ku ilobi ukatutetea utomandi cannot wike senator cannot wike governor isi niyo ita high point lakini andu imoke mabindwa kutwika MP nita kuthi umanda mbesa aji nyilese kwa nation simbianity lakini ndienda akona andu ala manezungute matena kindu na yune thia ine nambe kumba siasa ndi namba umando mana no kwithwa kote tanga yata ata nambo nse ubia enough ngatwika
kuthi kuya na nicho kitumi no siasa si ndakameni ndu mundu wa siasa no siasa lakini oyu namba kwa siasa kanikata kana bokungamia namba iko maundwa na ndiko no uya wakwa na nga mindo true kindness yakweka expand ndio somba na siasa umbona o mindo ni masemina timandhono ngwete andu makwa sindu naende kuni kwasia kana ndutwika mutongo ibandu kana utuke mutongo ikundu kuongea kautetini kutwika mutongo andu ni mama mistake ya kwitha leader kana mutongo tikunubwa ni mundu akwe tongo imose umangaini na ngai akambolota ukethia no nibikie kuthio na muingo yonthe ni kwatite sindu niete andu makwa bayu tongo is smart tos na bayu tongo imose otos kwa utongo ichi lazima osakwe weyu uketha uteo sata mutongo then ona kundusa kuwa yuba ona kuacha ukamuka bakwacha ukamuka uko kabakwacha withe ibetsili ndibaya ni ona ukalika bande ni kwa kwaithia na pampers numbire bu nina mask numbire bu nina sanitizer numbire bu nina mitu ni kwitha be kwa mundu kasisi ukethia ikweli unda naya kamona nga mutu so moni manza kuye utongo yi ona matando ite kibila itabitha so na wewe na ndumba kwa mama nia na mzee wako amania na mwe nundu ukawithie dina nuna kini yue no mwe ndina kendo ani ngukela niko ulondu ni batabisiando munuka ni asia ndina kendo na deep down ni se niona kendo you see complicated but it's good wow malikanye YouTube channel yakwa yetawa True Kindness wathi katika YouTube no niona usubscribe usise video ila nituma ucomment nikenda kiendelea na chaendelea withie no umbone Kisumo umbone Kikuyu umbone Kisii umbone Bungoma kiuni chonga inkwenda ambathime channel chichako amen ngai yewe kwenda kwa ngoya Musesi aba uri batu mini akilunkiru changu mbao situ mudhenani wa mundi ndi kwatekane wa wiki ya kuiwa ukumba wake Carol Mwelu na ende yotondo wa kuya wiki ya kutambo uchakuwa kwa vindani ya sikuku uka wiki ya kutedia mundu na kila ivinda kuhidhi ya wakwili ukilungu wetu wa ninye Veronica Siombua chuma chukite tukedhi wana kengi ndini wa kilungu changu mbao situ tuende na kumana ukumba wake na kimbithi chakuidha wina ngombololo ya kunengane tiwenesa Ngumba Osito